Thiataira nagina kuna thirikari ya kaunti ya Meru kurukira obichi MCA wa Kibiritia Jacob Mwirige na mbere tenende kwagirithia kieni kia Kibiritia kiraki yekene yakeni kia Kano akere minister wa michezo Elias Muraga na ugete nende kaunti ne kwagirithia bieni Meru utigira bire Antonia yakire achebi kieni gia Kibiritia kana kiraki yekene mono ta kieni gia Kano ikieni geture kirigireto na thigenke na achethi bagakurukira thini nyingi nontu bachethanagiria na ndethi aku onto bora bwatumire MCA wa Kibiritia Jacob Mwirige aringaringa mirango ya kaunti gochwa ntaire onto bobo nikyo bakinyete kieni gike kuraitha buragi kuendelea nyuma ya romba yake kuthikirwa na atengerwa mbeche cha kuiriga kieni gike na maiga activity ira twinio na arua ni kwambiria kwa kwiriwa kwa stadium ya Kibiritia initially irairigi na chain link kugitangwa kwa chain link nyomo kuija kurithwa kienine na atumiri ba kieni bakeba bena challenge nene niyo ndetere clean department ya sports na twaraniria na twarobe kiri budget making process tuona mbecha at least cha kwambiria phase 1 iji ni phase 1 na phase 1 turone tutietera mwankarera mbecha ikonora cia kuthithia kieni kionthe orimwe tuga kayambiria nusu kiathithwa nusu kipindi kiu kingi financial year ingi tugachwa mbecha ingi na chokenda kiumba kuthirikirwa kieni kigitumairwa kinya congregates biuthurano binene biria bitikumba gwa accommodate kungi nontu public lands cia erenkai akariba Kibiritia baya ingugi baba ingi muno ana betu nkurukia 40 thaiji iba kuinja foundation na ikirendio ngenora waziri wa michezo Elias Muraga yete wakikisha gumige kwiriwa na nkurukia kiromba nto kumenyagira into bya mwinge bira bigotumika na twina kugwiro mono nontu contractor nombite kwa nafasi tukembethe na antu bomba kwithirwa at least go create employment for duration area kieni kiki gako for the next 2 to 4 weeks anatoka tukothiria phase 1 izi twambiritie na arua tafadhali parubeo menau ukona gate ona gate scrap bomba kumithima hapana ugategera wona maigaza wakobora maybe ka for madiko kwaku ari intobibia mwingi tafadhali tutetherieni kubikaria inde twerethukietwo na gikeno muno na achethi amwe na akariba Kibiritia bakiuga thaino bena wirigiro thina chekieni kathira na nkuruki bagichokia nkatho nontu bakunenkerwa kanyaga kuruta ibarua bia waka onto it has been a challenge deria tuguchethera ukethera rimwe tugutangana na wanyama na into yani ndethia rimwe irithitwo guku nontu ria kurari na neti nira tuika so chigakuruka ndene ndejojo kingi takachia go inkona nichi kenera ngogire nontu already no baba ingogi aja ujo twithiretwo tugisukuma mheshimiwa wetu atuthithia kieni giki kenda at least gikethirwa kiri kieni kina uthiobo bwega nontu ikio kiri market kiri within market kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera ndeto cia weru nio kambitaga ki Mutegi.